Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMP ke Lok Sabha National Constituency ubak Vincent H. Pala ulas sedang benpumut pumat habau yoi bakipat ba kamau kenrau constituency kidang ia yang kongres hakapot boleh benpena ubak kan sing lengcang komikertong kongres nam tak election MLA Arjar Pulai kabla long mentaka sengi kat propratrik ujemang Arjar Alpuar hamau kenrau hakabak palat hajar ngut kina kersan kongres kilawan poi. Kini kesengi lagi dan lang UMDC ke pentor umkra ubak PNCM ubak bat kembal king presiden ubak bolnas nang ubade UMLA badem kemailang constituency bala pensyang syed ya kini kejingilang dan kejiruai bat syad di Arman DCR kumting syam kasan milian mauri kum kapuran bak ban kiat kharga ngor bat kinang syad nang ruai napok kini ke constituency. Iba kansing idei I perlok bayajang dengan mendetan duta nado mencuat. Kacing kerjaan cobi iba kansing kacing yarap cobi iba kansing kedai kacing yarap yana bat yak parti bawa kawai. Kumpa bila kerjaan agensi lekan kawajar. Kumpa bila kerjaan ini kongres sakipor kawajar. Mentah kasihan double Arsya ke kongres kan job ke gini ke konsumsi lada pera kibadan hati kini presiden kum papi ai gini ke resolutionnya mentah kaskiru lada web ko web ini nanti lai tantang si bobor ko lajo bolehlah mentah naiba mentah kini ke pemerintah kamtam kini ke sin ke pemerintah hau arhaja hau lain connection kini hampir ke baduk bar ke baruspa connection kini hampir ke baruspa bar ke bawat connection kini hampir ke siyin sistem ke bayok kamai na kini ke sarkar bar ke bawat tu singi lawan hanteng dengan kali mensuara ke uria ketor san sepatutnya kamu kalau poin arhaja tende kini ke konsesi kumpak hentai 2% di nomor kini ke konsesi kini ke wani ke konsesi kebanginan kam yang nomelang ubadai ini kini ke sekarang kini konsesi non kam nomelang ubadan hasenda itu di nomor kumohon ke jiruai lalu ini yang lajang telajang Tentuai kau ye tre ham ya meli. Ngai kena kau kendro. Ngelawan hanya kebadan mon sen hawan kena kebadan. Kemau sisen masak kemau kawan hanya kebadan. Hakajing long, hakajingnya. Kemiting jong ICYM. Kebadan long do lain lo. Hantu kebadan obde kewas sudah. Nak ada kiwai generator. Mentar na try na start generator na try. Buat sen lawan sini lagi. Kamu kencing car jom kibriu kene kasai. Handai kibriu ke presiden. Kibriu kiba aitilo. Kinopre kibonang yang ketop, yonang yang syukur. Handai kiba yang ini yaisha ya kencing sisa. Nah itu nak kini kamu solution bawakan sini ay. Nak terkan kubang kular banyak akmal coy bawakan sini. Bapak bubulnes, beridei kandidat. Nak perhatian ini sakit suatu cuy di kandidat sini. Tangsung kandidat, tangsung ini kongres lahir kedua. Mensuara kandidat di hekar mentala di kro. Nanti bawakan sini sahaja bertanggi presiden kami ke kongres. Sekretari Kongres kalian Kian terwaksa
ba hak bagi lecik pai ba bagi lecik orang kimdan syur ko ay isu bagi lecik orang keren ke bersama pemeni orang na kabanta ke NPP lani ke UDP lani kini ke parti beri ke PDF le HSPDP baru akide tang isagri jom ke BJP laga de abang isu hakmat ki om ngimdan ti re ke cito kidon lanto kan masuk kini baru ke sasok haga BJP mentah benar kaya kasi pa itong BJP yang ini kami kakwa harga niya rilong kantang rilong kasi janjiya kami kakwa bang ilong kibibiyan dan kibaduk kenapa kinyo ang penyajikan kegimon mereka kita menfaatkan iyan niya biti ki kontraktor ki tempat mau ki babon ki akam ki ajang kaspa kanditan hakawai kayong kesan kaspa kanditan hakawai kontraktor ni alun ki kontraktor lada jaka ke citro kumau lada ngiyo pentalan sangmot mentrapat di kispa trok yo berdatang ni bayi ni a kaspa kami mengenai hanya hajar tinggiin kalektang hak sijin sisan kaspa kami mengenai hikmaduk kaspa kami mengenai pancana hospital kaspa kami mengenai pancana di sekolah mentah kisuram nomor baik kisuram nomor baik kisuram lagi hajar crore hakaji semam kapsul tang interest kata orang Jawa oh kongres kami ying to apra ngaruh ambil naik baka kongres kalau cek untuk ying mana kini wan kaya karai kapnum lahir bol tambah ngidon ti volunteer kumbakon sing kumbakon singa do gubernur tadi mentang yo isna gini gini labo di bayar kesem labo di tim kesem labo nang gitir ki bapa kanong praso dari ke kongres kan begini berbenda hindi Hubnai nomor kan salah kalian kan sopra NPP lagi jong UDP lagi jong HSPDP lagi jong PDF lagi jong kincoin kin mare na kawai ke parti kapang iya po kongres pat andara po ko isang ilabyang ki kandidat ilabyang kay kasam joni magi berkata ka po kinyo pra haba kaduk kinyo rembut magi mo sa job ni mana kini wajib minum wan uang hanya cai santai uang ngerti kini ke sarkar kebalong mentah ya kalong ke Sri Lanka tangkapam ke dinyo ansing tulak ke inong Sri sarkar nyo banay ke simar ke bapang nyo banbersyay ke lenti ke singking nyo banbersyay ke school ke babang nyo Nabai simram. Ndai mga bang baji mo. Kamot kalajan pra kisah suat lano kampoi kapor. Election barabor keselong pemberi. Mana kini awan apa election commission. Jom bangin pelong na election hobi semar nama barai. Kan barang sem. Kini ko pra kalau assembly. Kanang pra susu kibobon kita meniri headlines. Kibon dikit kelas tanghap mentah. Ketuk kaluti yang surat mentang orang-orang kemampu hidup menu-menu tang pilajat angkai kita kaget kau kaget bankrong ni kebaduk bankrong ni bankrong bankrong ni narat tang badan siap tidak boleh buat beri bagi siap si arpawai putra kecisian lalu kaget kita gimana kubi yang tak lakrong dapat kita rep kita disiap kelang dikrong baik dikrong nama apa ki paiba ki tre ki naga to bisa dikrong ni paiba bantir ki briu ki chongni agar pa ni bangi me baso so bakra kilidar kira basasit kato kami patat kira basasit rei ki nom tepur ki paiba ki nomre kim sate kene ni kim sate kim makin la batte depi nomor barai
mentah borda, lah dari NPP, lah dari HSPDP, lah dari UDP takkan masuk di Indonesia. Kita kena skill di program mentah. Kita isu yang ramai keren utara beruspa, utara bodong kali ke bawah, utara bodong yok kontrak kata-kata bawah. Mereka kontrak ujung kontraktor kahin hasen jangan memiliki kontraktor kami KRI itu bobon. Kenapa kakang ada di sini sistem? Mereka kongres mentah, na OMP. Kami dia